yokubonisana ngaleli lizwi lanamhlanje ngaphansi kwetheme esiphiwe society ethi choosing life through love and action. Siyabonga kakhulu ke tata wami for your gracious communication yesterday. Sizwe izolo ukuthi kufanele size la. Sizongena kule nkonzo bazalwane. Ntambama izolo sakhuluma ke nobhuti graciously and understanding ukuthi it's a short notice sahlangana nothela usuku sakhuluma silungisa izinto ezilungiswayo. Siyabonga ke icawa yalekhaya ubuhle baleli bandla. We know, we understand thina suke Kempton Park. We've had a small number as well. This will fill up here. In few months to come, you will see numbers changing. Siyakuthandazela ke lokho uThixo asipha amandla. So as we're thinking about the theme ke esiphiwe society, sabona ukuthi iyahambisana kakhulu ne lectionary esinikezwa ama-Methodists emhlabeni wonke. Basinikeza incwadi eziningi ke today, but today sifunde izincwadi ezimbili. Incwadi kaDeuteronomy 30 safunda kuverse 9 to 14. Sasifunda kwincwadi kaLuka 10 verse 25 to verse 37. Ngiyabulisa emakhoseni, ngiyaxolisa ungabulisi bazalwane. Protocol is observed. Mhlambe senze kafishane ngoba umama uyahamba ufuna uhambe siqedile 15 minutes nje mama kobe ngiqedile mama ngidlula 15 minutes asuka umuntu angihlalise phansi bazalwane. Sifundele lezi zincwadi our anchor scripture kuzoba ile ncwadi kaLuka kuLuka 10 verse 25 to verse 37. Sihlangana ne conversation ama verse okuqala ku verse 25 where Jesus ekhuluma ne lawyer ngokwe language endala. But don't think of a lawyer in today's language. This is a lawyer of the Mosaic law. Ufunde iPentateuch. Ufunde umthetho kaMoses. Ufunde from Genesis all the way to Deuteronomy. Or understand umthetho and he got qualified. Uyawazi umthetho obizwa as an expert emthethweni we-Mosaic law. That is why iBhayibheli refer kuye as a lawyer, i-expert kumthetho kaMoses. Ithi bayiqala ke the conversation yabo, i-aim yakhe is to test Jesus. Amzwe ukuba uyayazi into akhuluma ngayo. Uthi kuye Nkosi or Master, ngingenze njani ukuba ngidle umbuso wezulu ingunaphakade. Uthi uYesu kuye, hayi wena you are an expert. Uyawazi umthetho. Ufunde kuphi wena? Ufunde ntoni emthethweni? What did you understand? Ithi le ndoda mayiphendula ifuna ukumkhombisa ukuthi iyawazi umthetho. Ibheka kuDeuteronomy 6 verse 5. Ihlanganisa noLeviticus 18 verse 19. Ithi othanda uNkulunkulu ngayo inhliziyo yakho nangomzimba wakho nangayo yonke into onayo. Igcwalisela ngoLeviticus 18 verse 19. Ithi uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Itshela uYesu le ndoda. Uthi uYesu ke uzampikhatha i-conversation yabo. Uthi uYesu kuye ngoba uphendulela kuhle nje uyawazi umthetho. Hlala kanjalo ke uphile uzakuphila. Yes, it's trying to cut the conversation. Nalo muntu kube ambheka ukuba lo muntu akazile uzokhuluma kahle naye uzomtesta nje uthi ngoba uyawazi umthetho kanti uzuluka ngantoni na. Hlala ke uyawazi umthetho uzawuphila, you will live. Yashintsha le ndoda mntakamthikaka. Ithi kuye ibuza uye iqeda ukumtshela uYesu ukuba othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Iyajika ibuza umbuzo kuYesu. Ithi kuYesu, ubani umakhelwane wami? Ithi ubani umakhelwane wami? Ibuza uthi uYesu ngizokubaqela indaba. Ngizokubaqela indaba. Wathi baphandwe
eBhayibheli iparable. Kodwa uLuka akazange abhale athi iparable. Uvele wayibhala inkulumo kaYesu. Bathe bebabhale beBhayibheli kungenzeka oba le-story yaSamaritan senzeka ngempela. uYesu umxoxela ngento eyenzekayo. Uthi uYesu kuye meqala ukumbalisela, uthi kuye kukhona indoda ebikade yehla ivele eJerusalem. Ivele eJerusalem. Yehla ivele eJerusalem. Bathe ababhali beBhayibheli iJerusalem is 27 feet above sea level. Indoda isuka eJerusalem iyehla ibheke eJerikho ingeke kancane ihamba yodwa. Ithi iBhayibheli umhlane wakhe isonto itempeli iJerusalem ibisemhlane wakhe iyehla le ndoda ibheke enzansi kanti ngoba kawehla ushayikawa uvele esontweni wehlela enzansi endaweni ephansi uyalayiki ukuthi ungene kubantu abazokwenza kakubi. Yehla le ndoda ibheke eJerikho. Athi ababhali beBhayibheli xa ubheke eJerikho uyeduze kwa-Dead Sea. Athi umbhali weBhayibheli 13,000 below sea level. Kusho ukuthi wehlile evela eJerusalema evela ethempelini wehla ebheke eJerikho. Kanti into mawusuka esontweni wehla ushayikawa kanti into endleleni ungahlangana nezikhongwane. Uthi uYesu betshele ndoda, uthi le ndoda ayike uthe mefika phansi below phansi emgwaqweni oyingozi obheke eJerikho wahlangana nezigwame nabantu. Athi umbhali they were messed up. Kwakuyizigebengu ezikazi ukuba umuntu uphathwa kanjani. Izigebengu ezazi ukuthi le Bhayibheli iphile ngakubo bambamba. Ithi ukuthi uJesu kayiqophela bambamba le ndoda bayihlukumeza bayikhumula izimpahla bayigqoka ngezinyawo bamshiya phansi bemshela ukufa eduze komgwaqo. Athi uYesu kayiqhubeka eceleni ndoda. Athi-ke kuthe kusenjalo waqhamuka umpristi omkhulu esendleleni ebheke esontweni. Ithi iBhayibheli umpristi wabamba iy'ngubo zakhe wayibuka le ndoda wawelela ngaphesheya wadlula wayishiya phansi. Athi umbhali weBhayibheli uthi uYesu kayithe le ndoda waqhamuka nomLevi eLevite. uLevite wasondela wayiqoba le ndoda wathi no, ngeke ngimthinte ngoba this can happen to me as well. Siphila kwisikhathi la sithi mind your own business. Siphila lo xesha uthi umLevite mind your business. This is not my business. Because uma ngima la nami ngenzeka ngibanjwe. Wadlula umLevite wamshiya kanjalo. Ithi iBhayibheli uthi uJesu kayiqhubeka kwenzeka kwaqhamuka indoda. Athi umbhali weBhayibheli iSamaritan. Athi umbhali le ndoda yaseSamariya yasiwa impesana engummangaliso. Yama le ndoda. Bathi ababhali beBhayibheli kodwa amaSamariya namaJuda awadlelani. Ithi iBhayibheli xa uyichaza iSamaritan ibizwa ngethemu yezinkomo nethemu yezinja. Kuthiwa iSamaritan is a half breed. Okusho ukuthi iSamaritan ilohlobo lwabantu oluphuma phakathi kwamaJuda namaSiriya. Athi umbhali weBhayibheli ngoko amaJuda amaSamaritan abengafuma kwaJuda. AmaJuda kayihamba eSamariya kwezinanyethela khona kade phakamise izingubo zabo ukuze zingabi nothuli noseSamariya. Kanti ngoba
umbhalo weBhayibheli, uJesu uthi le ndoda yayibuka le ndoda wathi ababhali kodwa le ndoda ephansi ube yabona ube was conscious welikavume ukusizwa iSamaria kanti ngoba yena ungumJuda welikavume ukubona lesandla umSamaria ngoba ungcolile ithi iBhayibheli yama le ndoda yamphendula yamfala amanxeba yamosula athi umbhalo weBhayibheli yakhipha isikhomeni sayo yakhipha iwayini yahlamba amanxeba yakhipha ibhodlela le oil to suit him iyona lento eyenziwa uYesu xa esifika eduze komgwaqo nathi silele sibanjwe isono wafika uYesu wabhodla igazi emzimbeni wakhe sahlanjwa thina wathi uYesu wakhipha ibhodlela le-oyela likamoya oyingcwele sahlanjwa thina sabuthwa eduze kwendlela wasibeka ehahlini lakhe wahamba naye ithi iBhayibheli wahamba naye emthwele wazombeka ehotela wafomkelisa khona le ndoda ephansi iliphansi thina mina nawe ngoba nathi besiphansi endleleni kwenzeka isimanga kwenzeka i-roadside assistance uYesu wabe-roadside assistance empilweni zethu nalo Samaritan ibe i-roadside assistance kule ndoda engcwelekileyo. Abanye benu banama-insurances, abanye benu bakhavwe ama-warranties, ama-dealerships, ama-manufacturer. Xa usengozini upress ibutton kuthiwa BMW on call, bawuyithinte leyo button uyasuka bezokunika usizo lokuqala. Namhlanje ekuseni masiye emakhaya nansi roadside assistance enguYesu. Itefuneka ukuthi itencane kuphela. It is action. It is that you are choosing life through action, and love is to press the button because the porter is ready to come and mend you and mend me and mend you. Now a porter is ready. Ngoba ubumba lwakhe lwadalwa nguye. Mafika kuwe ungwelehlekile, amathaya ebhakile kwelizwe elisindayo. Mafika kuwe i-transmission inganyakazi. Mafika kuwe i-engine ingena oil endleleni. Xa ifika kuwe upetrol ungekho endleleni, uzawufika uYesu nanjengomSamaritani afika kufakele lokho okudinga. Kodwa itefuneka kuwe upress ibutton nje kuphela, uthi no one, uthi BMW on call or Mercedes on call or whatever on call. uYesu yes. A porter is coming. A porter is always there. That is why sisesontweni almost every Sunday ngoba sifuna le porter ikwazi ukusilungisa, ikwazi ukuchitha iwayini phezu kwethu, ikwazi ukuchitha igazi phezu kwethu, ikwazi ukuchitha uwayela phezu kwethu ukuze sihlambeke, asisude silungiswe lapho sonakele khona. Ngoba sonakele kule ndlela esihamba kuyo sifuna ukuhleli phansi. Kodwa ke mhlawumbe mangizama ngiyeka sihlobo zami ngoba I can belong, ngoba ngimfishane ngiyazoza njengami namhlanje ngibe ngangami ngabe mnde. Kodwa befuna ukuthi umpriest lo akanipresente thina, ngoba uma sithi siyisonto we must do church endleleni esihamba kuyo. Umpriest umdlulile umuntu
endleleni umlevi umdluli lomuntu endleleni kodwa uyesontweni bangathi mhlanje ungamane uyeke ukuya esontweni ungakwazi ukwenza isonto endleleni ngoba isonto lifuna libonakale kuwe endleleni isonto akuzona into ngesikuzo size lapha ukuzophakamisa uThixo kodwa isonto yimi isonto nguwe endlela ohamba kuyo malibonakala isonto kuwe ukwazi ukuphakamisa uThixo uthi ewe lo okaThixo lo ngikuguqe phansi ngedolo uthi nanzela abantu baphiliswe kuwe kanti ngoba you are a church. We need to choose life through love and action. Le ndoda yenza njalo ikhipha uthando lwayo yenza nikela ngemali yayo. Le ndoda yathi ehotela after a day nginikeza 2 dalia amadali amabili nikwazi ukuthi nimgcine imgobe nimqaqe nimvale nimenze yonke into isile ndoda uma wenzekile nasebenzisa imali eningi kunale ngishiyilelo ngizawubuya just what you must do is to take care of him. Mina ngizawubuya lento iprofesi isho ukuthi uYesu uyavalelisa uyamka uthi kunabantu ngizawuhamba kodwa ngizawubuya noma yiphi imithakalo ezokwenzeka xa ngisahambile ngiyabuya ngizawuzivala isikweleti. uYesu uthi uyabuya bazalwane uYesu uthi uyabuya uYesu noma saqithana kanjani thina kodwa uyabuya uzawusivala isikweleti sethu uzawusivala isikweleti. Masiya emakhaya kusenje masaba ngethemba elilodwa lokuthi uYesu nguye kahle lo ongumsamarithe nguye seso ophakamisa umuntu olele phansi uqobo lwakhe nathi lasiwe khona uzawusiphakamisa endleleni esikuyehlelayo enengozi esiflathele kulisonto uThixo ukhona uza kusivikela asidonse angathi uThixo angigcwalisa umoya wakhe anisindise aniqinise lamazwi ananele ahlale kuni nasemndenini nenu nasemsebenzini yenu niqinise ngoku kuze kuna phakade. Amen.